Nano wis. Istighfar. Dongane Rina. Hah? Nyong ya? Oh sing istighfar liko. Nyong ya? Ya. Lo kok datangkan desan? Aku malas saya trauma man. Trauma mendalam yakin asli. Yakin, trauma mendalam. Siki apa Mas Nano? Sipir. Urung. Sipir apa nih kok lagi mikir apa sih? Cipir. Aman tentrem. Apa? Gigal apa Rin? Bulunya pada gigal. Bulunya pada gigal. Anu temben netes banget ya, temben pemakat ya. Pantesan betapa. Bulunya pada gigal. Nah, Bos Nano. Boseno. Suwun, oh Boseno. Boseno. Oh ya. Boseno. Iya. Boseno. Arep disambung apa ora, Bos? Dewe iki mesti Rin. Hah? Dewe iki nang Boseno mesti. Dewe apa? Dewe sesuatu yang berbentuk foto pahlawan. Dewe skater. Foto pahlawan. Silir. Kok kepriwe sih, Wan? Ya grup apa sih? Hah? Untuk grup ya? Wong anu wis mangsane Grup apa laju. itu? Oh iya. Silir. Grup berarti Rin. Grup ya, ini latihan ya. Minggu untuk grup sih. Oh Nyung ya, Nyung ya. Mungkin Rina baik. Rina, siapa apa Rina Rina ya. baik, Rina. Oke Mas, kepriwe Mas? Iya. Mas Seno. Iya, Boseno. Lagunya apa Boseno? Orang ketang di skater ya, orang apa lah. Cara mikir apa wis skater ya. 10.000 loh. Ping loh Rin. Corgi. Kok nyawer nggak nih tembe oli 10.000 skater ya. Tapi kan ping loh Rin. Oh ping. Kali 1.000. Loh bleduk. Oh ya siap. Kit mau urung. Ya iyalah. Urung real lagi ya. Mau nganu kepriwe ya. Baterai pada sumuk gak nih dewek mau nganu kayak kue. Dok apa mikir ngesuk arep kepriwe. Ngesuk nanggep dewek apa kepriwe kayak gue ya. Ya padahal kayak kue Rin. Paten kon. Oh, aku pengen bocor. Lah kok sih pada baik renyong lah ya. Iya, kok pengen bocor pada Ferry? Orang. Aman tentrem. Grup asli grup ya. Grup lah ya. Temenan grup. Maning apa rung, Man? Pisan. Pisan maning. Cipir. Kitir. Kan silir man. Ki silir apa kidir-kidir? Kitir semilir Pak. Pada Dewi, Man. Para peko sing sementing bombong. Iya. Bombong Kebumen, makat. Gombong. Iya, makat. Apa priwe sih? Iya. Ala silir. Malah akhirannya kayak gendingan nih. Kayak wetok jane. Iya. Pantai lo gending sampun nggih Kang ya. Ala silir ning pantai.
iki ya Grup ya, silir-silir. Mau ora grup pas pertengahan.